naende mbiri chikoro balinde ebigende to koraki gokonga nchimwe mugabano ino ntete ko bashwa aba mwe twa wakamalyo no embali twalenge nabara kwe campaign imo inyolete abande twasuna nanite abande twaberegete ebayiwete mnabono nyuwete nga ebayiwete bube sana na kinata chete umupira wo boibi olenge KTRH. And it's important kera abana baitombariga bakugraduate rero ntebeiga mupira olitindiko chikonyotigera na itkolinde konyotaja engo tabango sabanyasanga ki ange chinguru ndagire mente chikiro ntacho mupira olimono KTRH yita abantu bamintu KTRH yita abana bainko iboruororo enusi aba bainko iboruororo baingo kwa 50% abantu barengi ko kukera lituko 24 hours nyagitali yeto gari abantu 25 weka 27 bere muna togo kwana abantu abana bawo kunyagitali okonyora bali bako ba transferred go chororo kurwese nyagitali chinde it's around 12 to 13%. Abantu bawo kunyagitali rero gari amakweli ya kawaida abantu batatu weka batano batatu kurushina saba ntaite wote baiga omopiro olioro. And I want to assure those ones who think that I will release pressing ad on corruption, I will not leave it anytime soon. I'll deal with those corrupt individuals firmly, without fear or contradiction. I want to tell you, even if you have agents anywhere else, be assured, you will make noise, but for KTRH, I've changed the way of doing things. KTRH gari no bango sangere milioni 47 shock meeting yetatu lero etewo sangere milioni 200 intubule county government ndiri kwa KTRH vesa chi operation chibese chire chibayisaine lakini abantu mbali bayigwetu bobe no bango ko supply amachembo no bango iba mariyo kurmambi mpaka marago umuntu kabune kire chichuma kiri no bakoiba abuna enda nabarayi nabu bali bawakamaliyo mubayibwe nko badenga ki embaligerete ko rwetini nebe mnanko inko make sure myaka 5 regusi yabere moyo intigembuoro I'll make sure yabere moyo manye kurwo lakini emekole eri romo kongo sapi I'm determined kokonye gisaku yetu maraika ta kurwa ndons ache cross gusi yetu lazima ntitwika toba maraika bichinga chichetu yendo ya kiagatatu chimwido chonsi piusi ko every word nintagete ndolenga kitoko bakonya no ene basa ritoko enana nintagete kwanza turarabana aba no dali abana aboraka abana bangina aboraka abana ngakitoko baroka chintakana banyore basari ecyetororo igabangina kandi na especially onyu musaja kororo ayembi yoli wechimukao nabo aokorora olema bono bali batabuwa ati na intu tigata Yesu abo musacho ino osana berego ekera ya bere boigo na intu aseli bagare ya Yesu tonyare ko konye gaseli Yesu atotomire. I think wetre program yaito and the Deputy Governor Olegaiga, I want to ask you, make sure to answer the program where you identify our widows, all of them, during October involved in the exercise you could develop pay county yaito. Nebe njerenke abotoko bakonye. Na boy gotelia aba bangna widows boka, no ena bangna bagotu, na bagaka bagotu. Bantu balega igara batari koranga batanya korana no mugati.
kosa rabere ndi mwali ete nyamali tangen esubuku lidaruete abantu bamintu ntagite ntebeiga party day naro inyule de party day mpaka bona ngangeri naende chechiche mbia muno baba ntagite ntebeiga naende monte gerabia ense ya ututelibia